madoda inyanga lesi yakiyo le kodwa iyasebenza yini enyathi? Ngelo. Inyanga yakhona le. Ngelo madoda inyanga zamanje ezikwama short madoda. Ayindo. Akhanya ayindo le power le. Ilomkhaba lomkhaba. Ngazo kulondeza lona sela matraka amanengi lona to phela uhlale unyanga yakhe le. Ayindo le power mina ngandle problem emulini hawo silungisela. Kwako kuhamba kahle konke lo mfazi selizwisana kusela ama complications ayisela problem. Yebo phela labantwana barelwana oyegula sela swasila khwachwa umfana hayi yona imithi yesintu iyasiza kakhulu especially nxa idlozi lakho njengami mina idlozi elibiza nyalazi vele alikaze lalahlisa amathambo ami ngiyawazi lapho engathwasa khona ngathwasa ngaqhela hayi impela lapha mbiyela abaphathi la but balazo yini indleko zakhona into akazi ukuthi ubuye lapha oh awajabula indlela engasebenza la hayi ngajabula ukuzibuye lapha hayi kulungile no problem yeah hayi lapha vele mangikhangela kini vele yonke into indaba zakho zonke ezimile into ngiyabona silo ecwebeze right angazi ukuthi vele iphethe yini imfanelo zangikhona ngoba antu yazi vele ukuthi siqale sokulisiza I think walitshela ubaba unyathi la ukuthi kufuneka vele inkomo lo kumelezele inkomo yakhe lawa melezele inkomo yakho ama problem vele kawafanani ngitsho phela so yiko kufuneka ayike sikhuluma kuningi la Noma ngizofuna sekukhuluma ngale sigodlo lapha yona sengichayisile lapha seyizilathela lapha manje afaka hayi sapho lapha hayi bathi kona ukuthi ubuye lana angizalisiza hayi lapha sithe emsebenzini hayi sazi hayi ngezwakala bathi singale siphethe imali ukuthi yena ingathi wayesitshele ngemali yesintu bangazange akhulume ukuthi so thina bese uphethe imali okwenkongo singezwa awuningi sizakhuluma isingale ukuthi singaqalisa ukujikisela namasha awuningi sizakhuluma sesikhona ngale siqede konke hayi ukuthi imali unginkomo kuza lawula idlozi vele lizasho ukuthi manje badanya lithembisa uzasizakala lawe leskini sizachombuluka sihlambuluka sini lapha kuyasizwa lapha iminyaka enkulu umathambo khehla kulo dlulo hayi siyedlula kaza hayi nyathi yabo hayi noma mbani ofuna ukusizwa nje nombane siyathengisa lapha umbane awuduri kangaka into esilayo hayi kuyasetshenziswa siyawazi ukuthi mina phezulu laphansi ukukhuphuka nisuka phansi uthathe mina nje ubona imoto sifly imoto ziphakile phezulu laphansi hayi siyabonga siyabonga kakhulu alright mana izitshayela ama round lapho besayenza something hayi kulungile mashaka hayi siyabonga msomdala yeah Let me see who they put out. Let me see. I'm gonna invite them in. I am going to Invite them in. Para la poder. Hey, un solo. Buena y delicada. Okay, Africa! Yes, ma. Where is this imbecile? Where's money, ma? What is this? Maybe chop up and love. What is this on Ma, I my was kitchen? going to clean up to cook. You were going to. What is this? This is nonsense. This is rubbish on my stuff. Sorry, ma. Sorry, my food.
Sort yourself. Azingazi ngalinge ekuseni. No, ngivukela nje. Ngivukela. Kuzothi le hayi ngeke. Yini so? Yini? How man? Should I do a job for you? What did I pay you for? But Ma, I said I was going to, and You said you were after frying the I'm eggs. talking when you're talking. Man. Downstairs, idiot. Is this woman okay? I want. Asambeni maka, siwabonu makoko. Asambeni maka, siwabonu makoko. Asambeni maka, siwabonu makoko. Buyalumbu, buyalumbu, edicha buyalumbu, edicha buyalumbu, edicha buyalumbu, edicha buyalumbu, edicha buyalumbu, edicha buyalumbu. Ante gumasowi, ante gumasowi, ante gumasowi, ante gumasowi. Edicha buyalumbu, edicha buyalumbu, edicha buyalumbu, edicha buyalumbu. Sanibonani. Yeah, dude. Edicha buyalumbu, edicha buyalumbu. Edicha buyalumbu, edicha buyalumbu. Edicha buyalumbu, ante gumasowi, 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 ante gumasowi. Kyori, three kilos egilles, nasinye se 5 la srante kona. Kyori, elicha eshanomoya, Hey, zwana ntude lapha. Right, kulezinye izinto lapha engiziboni kahle empilweni yakho lapha ntude. Kana kukhona into ezikuhluphayo kulezi elimnyama elihlezi phezu kwakho lapha manje umoya uyandithuma ukuthi ngikhulume indoda. Uma baba, amen. Right, umoya uyakhuluma lapha ndoda. Uthi khona kulomuntu ngakwakho okufakela isithunzi esimnyama esenza ukuthi wena ungatholi kuhle imali nxa usebenza laphana emsebenzini wakho mbona uxotsha kakhulu sibili njalo mbona ukuthi awula sozuqede wena umnyaka uphila ngoba umuntu wangikhona ukhanya ufuna ukukubulala sibili kakhulu. Ngikhulume indoda. Khuluma baba, amen. Kodwa ke ibizo umuntu wangikhona ngoyemulini angithi ke sokala ndoda. Hayi ngiyakuzwa baba, kodwa singakulungisa njani konke lokho? Right, yikho lapho kule ndaba khona indoda wena into ozamela ukuthi uyenze lapha kuzofanele ukuthi ke ukuze siqalise ukwenza umsebenzi ukuthi sikulungisele lapha kuzofanele ukuthi ubise ivino okuyi$100 nje kuphela ungabe lensolo yini lapho ndoda. Hayi baba, $100 bingabi nengi. Baba singeke sikwazi ukuthi mhlawumbe siyehlise kancane. Hayi. Kanti uyabona manje into zokuncedisa abazalwane right ngakwenzela 8 kabe kungcono right uyibona njalo. Hayi. Uthi inkinga le inkulu ndoda mina ngisiza impilo yakho la impilo yakho lethu. Impilo mina ngene indawo entweni zenu. Impilo yakho le khuluma ngomsebenzi wakho lapha umsebenzi. Plus umuntu lo osemulini yakho yakuzonda akasoze uthathe ivini ukuthatha uzohlala ujombile ushe ndoda. Mina ngizawufuna uvulela imali uthola imali eningi kakhulu lapha. Iconsider wena bisa ivini $8 right. Ngoba mfuna umuntu okhalakhala kakhulu mina la. Athi wena ufuna uncedo kimi la. Ungaphikisani lo moya ndoda. Ungaphikisani lo moya. Wena xa ufuna izinto kulungisele. Benza imali yona leyo nto. Akulungile, ngizathi kuyiletha baba. Glory, elicha bya lo moya. Elicha bya lo moya. Shit. So wena lapha uphethe imali la esikhwameni sakho la. Hayi baba lapha bebe lenkinga zezimali njengoba umuntu bengani uyagulelwa kodwa bengaphathanga lutho kwakhathesi baba. Awula vini noncane nje. Hayi bengingathwalanga lutho baba lapha nalo. Manje umoya uyabhadala. Ungabuya lapha mahara ndoda. Ungala ngitsho uncane nje. Uthi mina ngiyasala lande la nje. Hayi njengoba umoya usebenza baba benzithi mhlawumbe. Hayi sihambile umuntu wenkosi.
dude, hayi ubuye sule mali dude. Ubuye sule mali. Ubuye sule mali dude, hayi. Angongela mali hamba lapha dude. Hayi chaphansi. Angeke uphonge ubuya mahara lapho lengisa amasente nje. Hayi hamba. Ubungela sente lapho uthi mina ngiyasala nani la. Ubuchompile la. Hamba. No, obhoqo lapha. Oh shit. Wezongcono lapha nonsense. Onali bandla lamahara, umoya uyathengiswa kula moya wamahara la. Emprofit amanka mina. Nonsense. Hayibo. Hey, bangathi ngiyaxoxela nje inkinga siphele mhlobo wami. Hey, Indaba. ayizendlini. Phela omnye umfundisi phezulu lenkonzweni lesidlame nje ngeke ukuthi angeke ngathola ukusizakala. Yabona iproblem yakho manje. Indaba yokudinga ukusizakala. Ube phamba njani alright? Tshela mina. Hayi izinto zimnyama mhlobo wami, zimnyama izinto man. Hayi asikhulume sihamba. Lesikhathi izinto zimnyama ngithi ngiyafika kulo yithi uzangisiza wavele wazingezelela inkinga zami. Hayi. Umuntu ngitshela nge$100 ukuze angisize. Yeah. Uthatha ngaphi mina $100 impuphu siyi$7. Uright athi $100. Wena uyadingana kuwe. Into la ofuza ukusebenzisa wakho amadoda. Hayi amadolo njani umuntu entshela ukuthi mina emulini kulomuntu ofuka ungibulala. Hayi, emuli. Abantu bayakubulala vele. Kanti utshela ukuthi ufuna ukubulala. Ungitshela ukuthi ufuna ungibulala umnyaka upheli mhlobo. Umnyaka upheli ngisangikhumbula madoda. Ihlala ngempilo. Yabona abade uthenga athi la ukukhuluma ukuthi ufuna ukubona indoda kaMenya. Ayanceda kodwa bayadura intengo yabe phezulu kakhulu. Hayi mina ngizantshephi banceda ngami ngoba mina ngingababoni nginceda. Hayi mina ngisazama ukuthi ngihlanganise zena ezama piece job lawa angcono umuntu yakwanisa ukuthi ayingezelele leyo. Zanini bafana bami umuntu enzakela yona nto. Uyabona kulomunye indoda oqhatshayo these days. Ula benza ngokwama impuphu balama truck. Bengayi uyakhona. Uyaphonga ukufa njengazange ukuqhatshe la ukugwinya mbijana ngiyakutshela phela siyasizame lapha kulama amadoda abathiwa bayenza ngokwempuphu beyothwala besiya echolotsho balamatraka abalawo so la siyakwanisa ukufika lapha senze oku-offloada kumbe silode awubona bese ngithola nini seduze wena kathi kundoda lona udinga imali ufuna ukuyadinga imali naye ngikutshela ngesifana ukuthi sithe sithola imali ungasayi kundoda lona dingani kundoda lona imali sola hayi asazi asazi siboneni Oti ele chakwe ya dombu, 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 ele chakwe ya dombu. Khipha igwane sisi, ngilosi kumele ukuthi kubone kahle phela, ukhanyi, khipha igwane. Aw siyabonga. Eli chakwe ya dombu, ele chakwe ya dombu, ele chakwe ya Glory, Jesus. Yes. 3. Elitsa wasalomoya. Hey. Zwala lapha sisi. Amen. Right, le ndaba ekhona lapha indaba le serious kakhulu. Efuna ukulethwa ngumoya ke lapha ngikhulume yini. Khuluma nceke yenkosi. Right, uthiyana umoya lapha kunento ehleziyo esiswini sakho lapha. Into le ngibonisiwe lapha ilihlwili legazi. So into le ifuna ukuchithwa ke ukuze ke sisebenze sikhulume yini. Khuluma ngomoya wenkosi. Right, ukuze sisebenze lapha sisi ungapho ngifaka okunye uyi100 kuphela mbonana kungcono kakhulu uyi100 uyiswa kuphela.
Manje mina imali engako angingeze ngikwanisa ukuyithola khathesi ngoba le ndoda injile ngenxa yendaba yokuswela inzalo. Glory. Yabona ke sisindaba yakho le serious kakhulu sibili kakhulu indoda ezavela ithandane la ngitsho eyodwa nje. Uma ngazange uyilungisise lento kuzomela ukuthi sibili siyelungisise siswami and the only two ways singayenza ngayo nxa ungela mali awukhululekile ukuthi sakwanisa ukuthi ngilale lawe mpho ukuthi pha bijana ngiyalichitha leli hlwili leli ngomoya ngikhulume insisi Njengoba ubuthilo ngeke inkosi ukuthi ubona ihlwili esifelekeni. Vele sengihlala ngiyophi igazi ngihlala sesikhathini. Eish, Glory, ubuye endaweni right njalo ube ngesikhathi esiyiso sisuthole vele ngiready. Uthole lungele sibili kakhulu. Singakwenza lapha singaphonga ukuthi nje sithi bhode ngapha right. Senze masinyana umsebenzi. Siphonga uqedelana kuphela ngilale lawe. Awuphonga ukuthi khwaphu kuphela. Okuyi one round yabe ku right kuphela. Izinto zonke zahle sibe right utsho njalo umoya. Utsho njalo umoya sisi utsho njalo umoya. Uthini wena? Manje njengoba ngisesikhathini siyayenza njani? Kuyangeneka. Usesikhathini? Vele sengihlala ngisesikhathini. Ubuye njani lapho usesikhathini la? Wena bekumele uqale ulinde uqale udlule esikhathini koloko ubuya lapho usesikhathini uzodinga uncedo olufana nalona lona. Ngizodinga uncedo. Hayi ube umuntu bengokubuya esikhathini kakubuya lapha endaweni yami le ugxoba eground yami le ukuma periods. Hayi hamba la. Awu ubuye njani lapho usesikhathini la? Sengise ngakubamba la ngesandla sami esigcotshiwe izandla zami ezingcwele. Hayi hamba lapho ubuye lapho usesikhathini la. Ubuye njani la kuma period? Hamba masukuma uthatha izinto zakho uhambe. Ngithe hamba bakithi umoya. Eish. Hawu kanti njani Lusisi? Uzomfonela uma ungasekho esikhathini athi number zami lazo. Uma ungasekho esikhathini umfonele sibili umfonele. Eish. Ufonele yeso. Awu. Nonsense. Ubuyela usesikhathini uzogcoba endaweni engcwele yenkosi. Hayibo, uzoqotsha umoya la. Abuye usesikhathini la. Hamba nonsense. Hawu. Hayi come on. Asangcunula man. Athi kanjani abantu bala? Sithambo sami siyachisa ngicela ungenzele nje uyithimba inyama nje. Ngikuchisa. Yeah. Ngwenzele doctor ngifuna Awenzela le doctor yena right. Silungisele isithando sami. Ngicabanga ukuthi le weekend esiya kuyo sithando sami yikho kumele sihambe khona ekhaya. Ufuna ukungikhiya? Hayi sihamba so. Senzele ukubona phela ukuthi ekhaya izinto zinjani. Hayi ngiyabonga kakhulu sithando sami. Hayi. Ndoda, awufaka nje nazi ibamba laziya ngarasa lapha. Eish. Nje phela usincane. Nje izitezi ukhulekela abantu uyontshola into zamahara yini. Hawu bambile usincane lapha nyakwazi wena. Kulalutho jukulama kulalutho. Antshiza amasidansa kukomela. Ngikunyeka la ukhipha imali ndoda la sikhulise weekend. Kulalutho nje ubone ukuzivele kuma phililo nje yakho. Hara uzidinga imali uzidinga. Azilapha ngiyacabanga ntombi yami. Sikhumbuza umfunela yini. Cabanga ukuthola nje umfazi wesibili ukuthi akuncedise nje yena uyabe ehlala emakhaya manje njengoba wena silapha edolobheni. Phakathi sokuthela. Bensenzela ngale ekhaya ukuthi kube lo muntu njengoba la ubona ukuthi lapha edolobheni. Ngicomplain. Complain ngathi. Ukwani izwakhaya? Awukhalanga. Akula mfana ukome ekhaya. Ukhona mfana enkhona. Akula nkazana ohlinayo khona ekhaya. Lambe ngithi ngizame nje. Nxa usiya ku weekend khona ngale ekhaya khona sometimes ngihambi lapho. Sihamba sonke. Ukufuna yini? Ukulima ngivele yakwazi savumelana siqalisa sikuhlangana ukuthi angikwanisi mina ukulima. Kodwa phela usiko ntombi yami. Usiko lungaphi?
ukuthi ukhona abantu labane sibaqa. Hayi, winning imali ngena ngaphela esikhathini. Umjidi uwile but kwenzela ngisho. Umjida kusishako Kahle kahle imali yakho vele singamamela. Cabanga ngingathandazi izondo dakho lapha ithi umuntu uyakhipha imali phela. Wakhipha isenti. Kwaqedela kwakungela yoni 10 rand. Amanye ngiyakuthemba njani la uthonele izitoro ezingaka so. Kanti sinyakwazi inxaso udliwe ngabafazi. Kana yimi ngakufundisa idolobho. Nje ngomfundisa idolobho songena. Khipha imali esikolisi. Ngome batwata. Maduzana wena khuluma le ankela lakho phela libhaya le cash lena lithi. Andayakwazi stories ipi sensebenzisa lesiyana andayazazi stories lesiyana. Hayi wena ringa yadlala wena sekuphethe sendlala lesiyana mina sisaza skip imali night. So njalo ukuthi umumboza hamba yeli ngumfazi okuthiwa ngumfazi wakho khona lekhaya uphuma different kulalo noma olinga wena lawo besifaqathile. Hayi akula mahluko sithanda sami. Ngiyacela nje uphela ukuthi ngibe lo muntu ngimfazi esibili. Indaba yakho uyibhekise ngathi okay uzabe ehlala ekhaya kuphela ngapha uzabe ngathi kodwa kanjani sithanda sami. Ngiyifuna ukuzwisisa ukuthi indaba isesikweni lekhaya ayikhona la ngoba lapha ngiyakwazi umsebenzi wami ngiwenza kahle kumbe lapho ngiyehluleka. Hayi awehluleka sithanda sami nje bengifuna ukuthi akuleke. Inyove atezwa paso kurayina lapha. Kuvulekile mfowethu. Problem uwe manje azina ngandideko yabezikolisa njani. Problem uwe awumela. Awumela mfana wami. So sadla sakho ngasifanya esikhwameni senamathenga ni club. Nyandanta khipha imali ndoda esikoleni. Wena umbunga njalo prophet kamba la. Khuluma no prophet shit yakho ufuna ukuphiwa yimi imali ngingumprofeti. Into osuyicabangile phela la masiko akhona la. Bengisathi ngicela sithanda sami ngoba kungayenzi la. Vela kuyenzi ngingasuka ngihambe ngihlala ekhaya usozudinga umuntu uzodinga umnyoko omlawayo. Angisadingi. Sizabe sihambe ekhaya regular la kulanto enjalo yenzakalayo. Alright, so siyasibuya sonke ukubulawa siphinde sihambe sonke. Hayi vele ngoba nika ke ngofuna. Uqhubeka uqhubeka